primjećujete da manje snimam ovih dana, jer jednostavno ne mogu da se snađem se šta se sve dešava. I jasno je meni da neko zbunjuje javnost, ali ovoliko nije mi jasno. Eto. Na portalu Informer vidim naslov, citiram, udarna pitanja, čekamo odgovore. Vučićević zaledio tužioce. Odakle vam sve to? Završen citat. Tu u tekstu piše kako Vučićević postavlja tužiocima pitanja odakle im stanovi i tako još neke stvari. Jel možete ovako bolje da razumijete? Pokušajte vi da pitate tužioce ovako nešto i da napišete kako su se oni zaledili od vaših pitanja. Pa ćete da vidite da li vam se to može. I nije mi jasno kako se vlasniku jednog portala može da on zaledi tužioce. Ja se izvinjavam. Eto. Također, na YouTube kanalu Srbin Info vidim video pod naslovom, citiram, Jelena Karleuša tražila da zbog podrške studentima linčuju borca protiv korupcije. Maja sve otkrila. Završen citat. Tu i u naslovnoj sličici piše Jelena Karleuša i Bratislav Gašić pretili borcu protiv korupcije. Meni ovdje ništa nije jasno. Prvo, gospođa Karleuša, čije slike smo svi gledali u javnosti, šta ona ima da traži od nekoga nešto i ona traži da linčuju nekog borca protiv korupcije. Ja ovaj video nisam odgledao. Koliko mogu da zaključim. Kao borac protiv korupcije hoće da se predstavi ova Maja. Jel može neko da mi napiše kakvo je stanje što se tiče korupcije i rezultate rada ove Maje koja se bori protiv korupcije? Pa da mi neke stvari budu jasne. Mislim, što se tiče nje. A ovo što se tiče Karleuše, pa kad može, skoro je negdje u medijima tražila da se smijeni rektor nekog fakulteta. Kad Karleuša može da traži smjenu jednog rektora, zašto ne bi mogla i ovo? Ali meni i dalje to nije jasno i još jedna stvar mi je jasna. Pokušajte vi ovako nešto da tražite, pa ćete da vidite da li će da može.